kapa maubane a Dr. Mremi ka kapa maubane ke matlakala a Facebook ao e le gore re live go ona ngwanesho a go mertsena bothateng ba bobedi mo e le gore re rutse fela metsotsong e lesomete fela go ikela go area lesomete ke gore 11 minutes before the hour 11 o'clock moroka re berešitše re dumedišitše ga jwa le gona ke kgopela gore re no tšea dithapo re di iše ka kua go molli wa rena wa lekgono wa story sa bobedi mo e leng gore ka kapa radio re tlo kgona go kwa gore na ga botse ke eng ntwe e motšhumileng ya be ya mokuka gore a gopole gore go ne le sealemoya ke mutse go na le ngaka ke Professor Mremi go na le ka kapa radio kgaitsedi ya ka ke gopela go no re o no tša sebaka se o dumediše motheletše go le kgauswe mo a re theleditšego a le gona ke moka o nape o fegolle se borala ka baka la gore ge e le mampia re lapile mela la thobela ke a le dumedisa ka moka ka mokgašong ntate Moremi le malome ka kapa thobela ma ke dumedisa ka moka ba theletse go gae and then ke gopela go ba hlokaina so ntwe e ntlisitse mo ntho mo radiong ke tlisitse ke bothata ba ko lapeng na le mathata mantši ko lapeng a kgone go rarologa ene so ntwe e a ntshwenye mo e leng gore ke feleleditse ke ilo consulta ko nthong ko tleliniking ke ilo bona di-psycho le di-physio e ntse ke utlweletse radio ka fihlelela ke gore ke tlamile le nna ke tsere maele a le mola and then go na le diemo tse ntšhi tse e leng gore ne se tse dinkukile mo e leng gore ke feleleditse ke mohomoletse motho o mogolo se ke hle ke bolela le ena ka gore ntse a sa boledisege serious sa mathomo go fihleng ga rena ko gae ko Thaba Khubedu re fihlile mola o ka re it was 2002 ya cause ngwana ka wa firstborn ntse lo monyane and then go fihleng kwale nna a shike bone go le motho ba reng o tlo tshwara motse mola and then okay rentse a go abana le bothata before ngwana o a tlo belegiwa ke bile mmeleng o gomotse bothata ba ge gore o ignorant too much mme o ignorant thata and o ignora le dilo tse serious so mo e leng gore e re le ka go bolela le yena o itsa ka mkhomong like e be felletse go itswa le mafoko a gore ba re ramoroga rena ene e shire ntshe mafoko a tshwanang le ya gore ka seke ene re ka tsoge re irile ntho mohuto so ke bile mmeleng firstborn ya ka kwa morago o go motse ga bolela selo okay ke belege ya ba gona a botsisang gore ngwana o kwa ka e be ke mmotsa alright gora gore ba di tsamaise ka mokgwa ba di tsamaiseng ka teng a kitse nna ga etse di aka fine a go thusha ganyane motho mogolo ra kuku ke mama gago ke mme ya e bia ga botse re ke ne bothata le mama aga ya o ka tswela pele okay thank you ya and then go regile gore re feletse re tsamaya kwa ko ne re nna ga bomme before ya Thaba Khubedu so re fihlile mola ga go tshwariwa motse sa mathomo sa bobedi tate sala tsamaya o ka re ne le 90 or 91 sa mo gona mo go tloge mo go fihla ka nako e a shakre kgomo ya gage ya mathomo mme o bile le ngwana wa firstborn ntse la butaka a ke mitse nna o re fitile sentse le monyane so dilo tse a di robatse ko lapeng a di robatse mo e leng gore re feletsa le gore a gona boroko a gona bophelo ko lapeng a entle ga go loke selo a go kopane o tsare kgaitsedi aka wa tseba re shitse go file metsotswana o bolela a go go kwena nke o tšee microphone o ishe ka mo drashe microphone o ishe ka mola go sesi ka mola kgaitsedi aka nke o thushe sesi ya go mo a ke mo kwe
ke kwa swara ditorinyana a kore o bola tori tšintši ka nako e wane o tshwara kwa walesa tshwara kwa walesa o tshwara kwa walesa nke o wale ditaba tša ka kua lapeng la geno go fitla ge sesi a nyalwa a ya ko lapeng ko bogadi ba gage and then gore go diregile yena o tla e tšea mo e leng gore re tlhoka go mmotšiša dipotšišo Thobela nna ka dumedisa ka mo ka re leng ka mo ne batheletši o gae ena ga shinka a nyalwe o ntsheditswe fela a šia hlabising mara o nna ko teng ntho e ke naganang gore o nyako e bolela o nyako o hlalosa gore gae go na le mathata a mantši a e leng gore ka badimo so bjano mme dilo tseo a gona ntho a etsang serious a gona ntho a etsang serious ene ka mokgwa ke kgale nna tate a ke mitse a šia gogiwe motse a wa tshwariwa le abuti wa bolelang ka ena la ena ba re o nyaka pudi ge ntse re tswile re sepele and then gore a gona selo se se kaone mo e leng gore o duma gore ge re mmotsa re morare re nko o phethe dilo tse tsa batho ba bagolo tle re kgone go bona gore motlho o mongwe lenyalo le le tshwere ke mehula yeo o re tshwere ke batho ba ba montle ge re bolela o duma gore re ntshe mantswe a e leng gore o tlo itshwarela ka ona re ramoruga okay nke re rie soganyane malome ka kago kuku le kae motswadi aka re teng kuku bophelo bo jwang gare ga gago le bana ba ka gare ga lapa ke bolela ka dikgaitšedi di le go fa ga boteng hlompho e ka ba e gona ka gare ga lapa godimo ga bana ba ke tloge ke sa lemoge ka gore tse ba di bolelang tse ntho e nngwe le nngwe e dira ke potla ya nna ga šibe ke be le selo le kgale le ge sentse tata bona le teng ga še ke bane le selo o robetse iši a roba le go beile abuti a bona ke ile go fihla sepetlela ke belega o hlagile a humotse mme se matšatši a tshwanelo dikgwedi tsa tshwanno ba sepetlela ba re ga tswe o sala le rena a be ke boela gae go beile biago ile ge ntse re tswile ya ba gore o tshwantse o latiwa ko sepetlela ke ile sepetlela la abuti a bona wa ramogolo wa bona re tsommitsa e setse ntse re le thabakhubidu gane ge ke tlo gona bjanong ge go riana ge ke tswa sepetlela kgane ena o ntlhomile o ya le nna ko gae phoko ko ke tswang teng ka kago gone bjaneng e ba gore ke tshwanetse o motsaya ko teng ga šia gore ge ko gae aga tata bona o robetse ke kgale o na santse a me wa bolelang a robetse a robala ke tshwana le bjanong ge ke riana ke sena selo gomme kana seo tlong go se kgona gana fao ke eng ke katane ke agile motse wo a reng ga bolela a re ragile thabakhubidu ne re nna ga bomme a re resha ke topa ka senkele le ntong go fihla ge e be ke fetsa ntlwana ye ke agile bja ko kgomo ge e le kana ko e fihlela neng ke palela ke pudi ke swantse mogorosa ka pudi ka molapeng tata a bona ko ke fudugetseng ya mpalela o go hlabišitše lenyalo thui salatsa ma 91 ha ke tsore ke ne le gone jwala ga gona o robetse motho ko go kwele
go ya ka bana ba ge ke ba thieleditše dikgaetšedi tša ka koko ba lla ka gore o ka re ge ba bolela le wena ga o ba tšeele tlhogong o ile wa ba hlalosetša gore ga se gore ga ke nyake go pheta bothata ke potla ga di fihle ga di kene mo go bona ene ka mahlo ba di bona e swara gona mowe kgaetšedi ba tamela mo ya potla ke a e utlwa bolela ka yona a na tšhelete eng o gola sasa ka gore ko moragong kwa before a tlo amogela ne gore le rena ka mola re ka mokotla bupi ka tšhelete a sasa re hlakanetse and then go tle go ira gore o a tlang ka morago ga ka a ke itse gore na e bona bjang yena cause ne re share like dilo tsa ka molapeng wa bona ke tse ntšhi bo di shape bo eng and then e re share bjana re bolela re okay e re nna ke reke skete wena o tla reka skete okay re utlwane wa ira gore re bolela gore o reka bupi nna ke balance dilo tse ntšhinyana a re ke le bupi bjana a nya kwa apela gore a rena tshwanetse re mmereke re mo apele lapele ma wa tlang ka morago ga ka ke le sogana kapa ke le gare o ka yena go ndwale o ko gae okay ke humoletse tabeo ke humoletse ka e tlogela ilago ka moragong ke lemogile gore mme ke motho a nwang dipilisi okay ne ke re ge ke tsoga ke re ge go setse molatsa ke montshetsa ke beela kwa ke ntshetsa bana ba gore ge a kwakwaletse kwa tlo a paka nako go ena nyakang e be mme o jele bana ba jele a rena re motima tsa go ja ntse a re ka bupi okay ra e tlogela a ke rata ohle ke a hlame bothata baka a ke motho le go bolela thata ke no e tlogela ke homole ke ntho e rileng gore re feleletse re fapane okay ka 2008 e be a thoma go amogela ga a thoma go amogela ke mmeile mofatshe ka nna le ena mofatshe ka motsamare okay ge setse o amogela bjanana ke no kgopela gore gona yaanong reka a fetso e reka e be ke mmotsa ke re e re o se ke wa lebelela gore ba re o tlo re thuša ka go reka dišeba oro eng wena no reka bupi ka mare o reke sukiri go kgona and then itse ka moka o di tlogele re tla ipona rena okay ka mmotsa ka re wena o ka no wa reka bobupi bo sukiri tse rena re ka se ke ra di fihlellang rena re tla ipona ka tse ntšhi tseo and then o lwele go ka balansa o be tšhelete e tle kgone re kokotleletse tšhelete ya gore re bone re tlo thoma ka go bega motse or re tlo ira diphoofolo tsa batho ba bagolo or re thoma ka eng a ke itse gore yena o etsere bjang nna ke ile ka re mo tšheleteng ya bana ba ka ya sasa ne ke ile ka joina ditlamo tsa basadi re patela di 500 okay ke nga kutlwa pele ya gore tsona pele ka joina ditlamo tsela le teng ka mmotsa ka re ke joine ditlamo se patela 500 ranta so ne ke duma gore re tle re phushe ntwe because e emise maphelo a rena nna ke paletse ke sekolo sa mathomo ko ga ya gona motho e rile matric ntho e gona eno setse ya ama le bana ga ba kgone go tswela pele and then ke lwela eng gore re kgone re balance re bone re thiba efeng ya go tshwara motse pele o re so go ra gore ge ntse re bolela ka kgomo ela yena wa amogela gore go ra re ntho a ka e etla e mo tseleng nna ke budgetile tšhelete ke montshitse yona ge e tlo ira ka pati e tlile e le ke half then ke mmontsha yona ke mare ke amogetse tšhelete se ne ke duma gore o e hlakantshe and then re bone re petšha bjang a ba selo ge ke nyaka maele so go ra gore okay okay ke mmoditse gore ke kopana le seemo sa mohutamang
e ba re ke tsamaye ke ye ko kerekeng ye nngwe ka ya kwa e go fitlha kwa e be ba bolela ntho yona ela ya gore ga go a begiwa motse ga go a iriwang le ko taba badimo dio tse ntšhintšhi tseo okay o traile mme ola o nkalafile ke buile e ke boa a gona molato gora gore tšhelete ela e no phatlaladitse ke bolwetse ka ona mokgong e tlang ka morago ka e tsaya ka bona gore a go thushe gape ene kwa ge ke le kwa ke ge ba re ntate ga a dumele gore ba re nna ke le ngwana gage ke tlo reka kgomo e tlong go mogoga mme a le teng ke mang wa reng so ke mme o na O na go thuša. a re ba re ga go kgonege okay ge mmeng ke ba se gona be tlo reka ke ma ka gore lena le bana ba mogalabe ene le ka spalle go thušana le mama go reka kgomo re le go ga papa go lena a ke itse because ke buile a kere e ke fihla kwa e be go e tla e ne e saletse ko morago tšhelete ya setlamo ka bona gore a go thuše e re ke no tsaya tšhelete ke tse ngwana ka ke mise komeng ka yona ke tsere tšhelete le ke ise ngwana komeng ka yona go a nna fela bjago so re ntse a re bereke ntho e ya re ama cause right go lokile mone le nna mo teng ko phoko ne le agile ko teng le ntate goba ke ko ga geno ke monera ke kwa ke tserwe mme ka tswa ka molapeng ka bamphapleke ka ga fa gona mo phoko na pile la ntate o robaletse ka o robaletse phoko and then le na la thotha mara re nyakile stene ka go thaba khubidu na pile ge tate a fetša go tlhokofala lena la tšwela pele ka stene sa ka thaba khubidu ge ke šošobola jwale le swanetše le tšee tate ko phoko le mmuše ko steneng sa gage ko thaba khubidu ba lebetse lefata ko thaba khubidu ba bogadi ba gago ba lebeile a se kgale le hloka pudi ke temetše e namileng e tšhetše re kae alright taba ke go thotha tate a ye phoko go hlabiwe le pudi le kolota le kgomo ya mogo ga ke no re le kolota dikgomo ka moka ga tsona tša mogalabe ya tlhoboša le ya mogo go tloga mathomong koko right go lokile kgaetšedi yaka taba ya gore ga la swanela go thuša mmago lena meberekong ya tatago lena ga se nnete le yankwa kene ga se nnete if e le gore le gona go khuparetšang le thušeng mokgekulo go phetha mebereko ya mogalabe kapa ya badimo ye e nyakegang ka molateng la gaboleng lebaka ke gore ge le sa kgone go thuša mokgekulo ke mokgekulo o tlo robala go sasa melato e tlo lo šalaene le lena and then melato ga e felele mo go lena e tlo boa gape ya aparela bana ba lena ba se lokele ke selo ka baka la gore dikoloto tše di a nyakega gore mafelelong di swantše di feleletse di phethega wa dry ko kerekeng kwa bolelang ko teng ne ke sa ya lena mara mo gong sa le ra ya se khale thata ge re tloge ba tloira o se gore go thuša mmago lena a se bothata fela ka baka la gore o sentse a phela le 10 ranta ka na tsa a e ba mo tafoleng ge lena le kgobokantse go mme lena la e ba mo gym e tlo ba gore e rekile ke mang ke mme lena le tla ditseng ya no mme ro nya ko bona ya rena pele a shibe ke bolela taba mo aowa e lokile whether we boletse ga e bolela ge mme a nyaka go bona ya lena pele e lokile e ntšheng ge e le gona and then le bie mo and then mme a latlhele ya gage ya e swereng go bolela nnete nna se re kwatile ebile re ngajile a la swanela go ngaka go mme ne re kwatile ebile re ngajile ka baka la gore o ba nne le megodisana o godisana a ke itse gabedi gore ga kana tšhelete a teng nna re itse re irile
makgwa ona re patela bothata ke gore ge nke benne e le gore jo bolela ngwaneso bolela ge nke benne e le gore Magekolo o le godišitše o re godisitse and then a le godišitšeng ge motswadi a godiša bana matla a fela melato e ba e mentši mo ke kwešiša gore go na le nto e le lwešang ntle le taba ya tšhelete ya mokgekolo re botseng se koko a le dirang sona go ne nto ke bonang gore o ka re e le kgopišitše mabapi le taba ya o koko e boleleng re kgoneng go le thuša ka gore ka mokgwa le ya ikeka ene solanka le ikeka a le tlo fitlhelela nneteng o le riang koko re kgone le thuša ke re le tlo nyaka thušo so bothata ba rena ke yona ntho ke yona kgomoe le nyaka a reke a dire kgomoe ga a godisa nne a se ka re irela sephiri go kwele a re botse gore tšhelete se gomme re bone gore e hlaela kae e tla fitlhelela kae gomme nna re mashonise re tla ya gape go kwele ba botse gore wa re tla tseng mo re tla bone re ira bja re itlwaetse koko le ba kae ka gae re itereng go njwale ke lena le mollo la leng ko gae right ge le lebeletše motswadi le bona lena ge le dutse le ne le noši le nagana le bona o ka re koko o dirang ka tšhelete a wa ra iputsisa le reng ke ra ge le monaganeleng a kere nto o ka seno ka nako ngwe o kgona go no naganela motho gore a mara mo ke sola gore 1 2 3 4 le sola gore koko a ka ba dirang ka tšhelete ya gage ye e leng gore o kgona go tsenela megodišano but a palele ke go dira tše e leng gore di swanetše gore a di dire ka gae wa bona yeo nka se itse ko lapeng go kwa gore a usa ka gore a re feleitse re fapanne ka baka la go reka dišeba le go reka mabupio mo a sanya kwa apeng go gae go na le pitsa tse ithu ye nngwe ke amang o a latelelang o ne ya gage o na le a gage so o nna le mme kokwa o nna ga gage nna ke nnoši so wena o apea ya gago ke apaya ka nna wena o dula o nnoši kae ka mo gamme ke ntlo tse ithu ka ga koko wena o dula o apea ya gago nna ka apaya ka ke nnoši koko o apea ya gage apea le o mo bjaanong ka gore o nna le ena kokwa nna ke itse gore bopi bana wa boreka sekiri wa e reka then mo gong gona a ke itse gore tšhelete ya gage wena ka gore o ne pitša gago bopi bo ngatha kae bopi bereka ke mme le sekiri why wena o ngatha bopi ba mme ka kua go bomme mola o ne pitša tša gago o sa ngathe bopi ka mola la apea la ja ka moka le ka mogae ka re o ka se thome pitša tša gago mara o ngatha bopi ba koko a ya thoma ke nna pitsa e sa le thoma kgale aga so gona ka mokgwa belang a re go fapanne gona moo sentse re nna mo ntlong e one ya mmu a thoma pitsana gage a ne a nnoši mang yena wa latelang okay a e thoma a nnoši a tswa mo go rena a kere gore a kgone go reka tse di mokgotsofatsang nko e swaraganyana koko ba re ngwana ola o thomile pitša a nnoši wena o ija le ba why o tlogetše ba wa ya go ja le ola aowa ne ke nyaka gore ke fihlise mo ge e šina a ntsha pitsa ela mo go rena a apeya a nnoši go ra goreng ye e setseng mo go rena ke pitsa e neng gore nantse e le ya ka mo lapeng mme ba ragela RDP mme a thota a tla nna le rena so rena re mo keneletse ka yona mehula ya badimo gore o tshwanetse gore o ire so a ke itse gore o tenegile gona mo gore batho ba ba ntlhokisa boroko a thota o nna le ena koko that's why nna ke sala ke nna ke nnoši ka pitsela ka mone ele ena ke mmuitsa ka maaro a bona ntho ka baka la gore rena re ithu yena o ne a nnoši e tlo ba gore rena ke rena re nang le bothata ba gore re ntsha pitsa tse ntšhi ka molapeng gona anong ke setse ke nnoši ka mone mme o etse kwa la ke re kgala a buile bothata gore a re bo setse le nna la gore nna ke thuthile pitsa ko kwa le ke itiretse ke na ke nnoši wa e bona gore e mo kae go kwela koko bana ba balla ka taba tšhelete ya gago ya ditlamo o riileng ka yona koko ke agile ntlo le a itse ba ntlo koko a iagile ka malatsi kana ne ke sena mo ke robala le a itse ba koko gore o agile ntlo lena le a itse ba ntlo e fa gaetšedi ya go šuka mo o a emiša ntlo e a bolelang ka yona e thomile wa agiwa ge mokgekolo mmatswale a thoma tsela ya go tla ko lapeng a kgopela lenyalo
ebe a mmotsa mara ga ke aga nna nka se kgone ira lenyalo go sa agiwa okay a ke itse gore ba feleditse ba e bolela bja mara go a ka mmatswa le ga mpotsa nna o ke ga mpotsa gona ka nna mo gore mme o ile a re ena ga aga okay a re nna ke tlile go kgobokela tšhelete ke itse ke ise e tle kgone go fete o romile batho ba bagolo ba ile kwale ba e ba bolela fela nako teng ba sa tshwara seno ba boletse a ke itse gore ba e boletse bjang ka re ke yona eo ya gore ba re nna ke aga nka se ire mogola ke sa aga ba buile ba buseditse molaetsa okay kokola ntse a ikgobokelela ka mokgwa ikgobokelelang ka telle ngwana a gage ka ne ngwana a gage a berekile ene sale se jagalla ke nna re go kgaga ba kgoboketse ba hlakanya tšhelete ba itlisa ko lapeng tšhelete la nna mme a bolela le nna selo ka yona e be ile bokae tšhelete mama la mathomo ba ise 2.8 okay o itsere ba e beile nna ga mpotsa re ba e beile okay e go tla ya bobedi ka re go tlile 6,000 a itlisa ya bona ke yona yo ya gore ba re itlo aga itsere a ke tse o irile bjang ka yona nna ge ke bolela le ena ke mmotsa ke mare se lebelle taba ya go aga gape lenyalo a se taba gore nna ke nyaka lenyalo la gore ba re tlamile rage ntlo ire nna ke do nyaka fela gore ke hlabe bana ba ka ba bane le sefane fela e be kgotso ga botse wena o nyaka go hlabisha ke mang ke koko aowa ke go ke leng go teng ko gore ka mogo ke kweleng ka gona mosegare le ka mogo ke kwang ka gona prof batho ba bogadi ba sese ba tlile ba nyaka go nyala sese koko a se amogele taba yeo ga botse ka baka la gore yena a senke a aga ka gagaga so ga gone gore a ka amogela baeng ba sese yena a senke a aga and then o ka re go tlile gwatla ka tabantša ditšhelete tše a di bolelang tša magadi di-half tšewe go feleletša moo and then go ya ka sese ka mokgwa ntlhaloseditšeng ntlo ye koko a bolelang gore o yagile ke yona ye o reng go thušitše tšhelete ya magadi ya gago nna o ile ga mpotsa ka tšhelete eo o ile a re yena o agile ka tšhelete e leng kgale a e budgeta ya megodisano a mpotsa gore o agile ka tšhelete ya magadi ge ke mmotsa ke re gape dilo tsa rena outfit ya rena ya ge re nyalwa ya tura a ke bereke ga a bereke o amogela tšhelete a sasa ke ipategisa ke mabupi ka re mo ga ena ka re e re tšhelete o reke dilo tsela ka yona ke fokotsa morwalo nna ke tsore go ira ke le bjang o mfile o nrometse felo gore ko fita roko ya teng o ipatetse di-half ntse a patela ka tšhelete a ge ya amogelang ke puso gore yela ba itlisitseng go palela keng go ntsha a patele roko cash a ntse a patele maseka cash be ile bokae tšhelete ya gago ya magadi ne ile close to 10 ne ile bokae a kere o re la mathomo ba tlitše 2.8 and then ba boa ba tliša ba 6,000 6,000 ba tle ba tlisa 1,000 ba re ke a di le ba go tšhatšitše bokae kua gageng mo a ke itse ga ka nyaka le go itseng teng koko nna ne ba no mpotsa fela gore mola batho ba lene ke botsa ke a botare mola batho ba le ba tlile roletse so okay go fela bjago a ke na sei mogara dilo tseo ka moka nna ne ke duma fela gore tšhelete la ge e fihla e reke outfit e seketle ya re batho ba le ka nako e la ge batla ba re ba nyaka date ya gore re nyale re fetse e be sentse tse dintsi tsa diaparo di saletse ko morago cause aparo tsela ke molato go sa diapara na ntho ke gane wena kgaitšedi yaka o be o šetse o kgoboketsa diaparo tša go hlaba le senkele bja le date le go ebe date ne e beilwe e tistepile keng ne ntse e ka se irege cause a kere ga go motse ola ga o raete e re ka kapang ke ba botsiše mo kgaitšedi batho ba go nyalang ba tlile ga kae ka gore le re la mathomo ba tlile ka 2.6 ba bua ka 6,000 ba bua ka 1,000 ntwelang 1,000 mang 8 or ke 1,000 batho ba le 2.8 2.8 o tle 2.8 6,000 and then e be go etla 6,000 no kwela ba tlela go stu and then ya mafelo e bile 1,000 something ba tla ye nngwe ba re ke a mabele okay kore ba tlile gararo ke more than 3 times ka gore ba etla ka lapeng le lefe ka gore lena le re
batho ba ba ka senyale ka gore lena la ga ntlo be ba etla ka lapeng le lefe ne ntse ba etla gona ka mola gae koko taba gore ba re o ganne lenyalo ka gore ga o ne ntlo wa e tseba ga ke itse ga ke ganne nna bakeng sa gore motho go wa bolela nae o itha gore ke itsheba kere ke mokgotsa gago aga di bana bathushi ka montle ba ntha ba re reka disamente o ritele ntlo o ire magae ka fumana ile gore ntlo ye a sa le ntlo ke marata a gona mo go kaole ne le polatana ena le ka morentong koko ka gae re nyadiša ngwana go ne mokhukhu ga re emele go aga ntlo ye re sa tsebe gore tlo ya ganeng re sene tšhelete ra go miša lenyalo kapa ra emiša lenyalo ge kgaitsedi ya ka kapa baeng ba gage ba etla ba re a nyala re nyadiša kgaitsedi ya ka kapa ka gare ga mokhukhu re nyadiša kgaitsedi ya ka kapa ka gare ga ntlo ya mabu ya lebaka ke gore malome ka kapa gore ga bo mosadi ga se go loka se bothata ba mogonyana au ke bothata ba lapa la ka gae ga bo mosadi mogonyana ga re ke nyaka go nyala ba swanetse ba motlogela nyala ka gore re swanetse re tsebe gore ge re godiša bana ngwana ga gola o tlo bona ke batho ene so lanka re sa age bana e sa le ba banyane re tlo wela ke bothata ba gore ka nako la rena re reng bana ba nyako nyala nna re nyaka go aga koko ya lenyalo mo lokolla nyale o na emisitše o monyane ya wa bana mo tabeng ya ntlo taba ntlo nna a ka e bona gore ne tshwanetse e bentho e leng gore e emisa magaji yena nke be ile ana ba botsa fela ba re ke sentse ke na le megolo e mentši ya badimo ntlo ga ge nna a ba botsa ba ra re ke nyako aga ke nyako ira thurumela mo senang tse le teng ke ra mme thurumela ke ne senang tse le teng ela ka ishinke o ikhonisi bjana gomme ela mo sentse le teng a kere ne sa tshwenye rena mola ne go setsene go le thurum a feditse thurum and then mo yona e no ba ga ke itse gore ga ya ga ya gile bjang ka baka la gore o ke molatela nna ntse a bereka mola maswikeng gomme gore a re ba e thušane go beji ko kwala ke itse ka gore ye ya magadi ne šitle rena re extendile RDP bjana yena nke beile re ka tšhelete e la magadi ge e fihla a mo ne ye nngwe a morere tsa mo reka disamente ka ba yena o godila kere tsa mashopo reka disamente e tle le pipe fatlhego se fela gomme magadi a sepele le ire le lapale fela abotse mara ga e tšedi yaka go ne nto ngwe mpontšha koko le ya motshepa ga ke tshepe ke motho ba re o ira bjang koko go motshepa bjang pele nke koko a tlhalose tabe koko ba re o ira bjang ba sa go tshepe a ke itse wena o nagana gore wa e ba sa go tshepe ba reng mara ngwana ge e le ngwana wa gago o mo rwele kampa ya gago mme a sanka re tšatšile le loge le gore o na phele o mo teng a tloga a nna ke na le mengwaga wo a se kgale ga mpoledisa o mofe fetjane o monyane a se kgale o reile ke tatage wo ga ke itse gore ke ne o ne mengwaga e me ka o sa bolediše koko phejane ane ke sa mmoleje se mara ke itse gore ke nako e ka kgaitsedi yaka ke mengwaga ke dikgwedi ke mengwaga aowa se mengwaga kgaitsedi potšišo e rile o sekwa ngangiša mokgekolo ka gore wa mo ngangiša mara o kgone re botša gore ke neng o ne mengwaga e me kae o sa boleditše mokgekolo a se mengwaga ke kgweditše kae nnete dikgwedi tsone a ke itse a se mengwaga kgaitsedi yaka a o tsebe go bala a o tsebe gore ke 3 months ke 4 months ke 5 months ke 6 months taba tsela di thomile neng tsa go thoma gona mo temaneng yela ya after September ile ne re beile ya 2021 kgaitsedi yaka 2021 o ne kgweditše kae o sa bolediše mokgekolo jo a wena ke itse gore ke neng right go lokile alright jwale as long as wena o sa tsebe o sekwa mongangiša ka re wena o tsebe yena o a tseba wa e bo o sa bolediše mmago mmakišaeng
Mme ke mmakise selo. o no se mmolediša Nnete ke nyaka gore ge re mo fa ba re tlhogo e tšhou ya ga ke ntsho. O na le ntho engwe ya gore ge mohlomong re mmotse gore nke be re ira bjana re ira so. O ka re gore nka ba senya ka mokgwa nna ke mmonang ka teng. Ka gore go ra gore ra gapeletsa gore lena le potologa solo ene a re tlo fetša go potolo ge le lebeletše o koko le mmona kwela ka moloi le a mo tshepa koko bana ba go ba lebeletše ba go bona kwele ga ba mbone emampele sesi lena le feditše le kwatela mmago lena le mogapeletša gore a le theeletša dieng ka mokgwa lena le nyakang e seng ka mokgwa go nyakang rena ka mokgwa go nyakang batho ba bagolo ba robetseng ba nyakang batho ba bagolo tate go tshwantsha re a tle ka mo lapeng nna ke sepela le mo tsele ba mpotsa ba re tata go dumo go šireletsa nnete go kama go tswa ko gate-ing go atla motho le gona okay ke ba nyaka go kena ka mo lapeng o nyaka kgomo gona no go tlile ngwe gape ya gore tshwantshe gore mmage a gogiwe mmage ebile o tla kwatile gore nkgogeng le ka puji ba re puji ga ena taba right bjanong a go kgona ga right go lokile dilo tsela e ba tsentšhi mo dimamme right mme o tsofetse kgaitsedi yaka re a go kwa go lokile ge le sa bolediše mokgekolo le nagana gore taba lena e tlo lokiša keng ka baka la gore melato tshwantse e phetiwe jwale ge lena le sa boledišane melato tshwantse le e rere lena lo e rera jwale le sa boledišane a re ifetšeng gona mo ka gore dilo di lokiša ke molomo ebile di senya ke molomo lena le kgetha go se bolediše mme mola e le gore mme o hloka thuso ya lena then ge mme a sa le kwešiše gabotse ge le bolela le yena ka taba tša mohuta owe gape a la a swanela go mo kwatelela se mmolediše ge le sa mmolediše nako e a tsamaya badimo ba kwata ba fa ka sampoko le kgomotša le boledišane ene gomme ba kwatela rena ka baka la gore yena o tsofetse e re ke botšiše mo mama go mo lebeletše o ne pelo e botse mme o na le pelo e pila wa yane pelo e pila le sa mmolediše o na le pelo e pila ebile gore go disega pila nnete re kgotsa gona bjanong gore kgane ga pila-pila e namile kore ga re bolele selo koko ge o lebeletše bana ba go bona kwele ka motho go ba le pelo e pila ao ge o lebeletše bana ba o ba bona ba le pelo tše pila bona tsa bona ga ke ditse mara nna yena ka mokgo nna ga ba bone ke na le pelo e pila nkane le ka bolela bjalo kgodisong yaka ya ge ke ba kgodisa gape ga ke itse ge nne ke tlile o sekang ke beile ba mpotsang ke be ke sa tla ke bolela nnete ya modimo ke be ke sa tla ga ke itse ke tlo o seka mme ke seka lapa laka nkebe ge ba butse melongwana bona ba bolela le nna mme ge re bolela re le ka moka re le kana re be force se ka mongwe ba go ntle ba tswa mo go nna kgaitsedi why wena ke nyaka gore ba be kana re nne mo fatshe re bolele re thome taba re yage re fetse go na le tabe o itsebang mabapi le bana ba ba gago ye e leng gore gone jwale a gone gore re ka e bolela mo inyaka re feletse ka moka a shike koshishi go na le taba ye e leng gore e gona magareng ga gago le bana ba ba gago ye e leng gore ga e hloke go bolelwa mo moyeng e nyaka le dutse fase jwale ka lapa ga o kwe ke re genne e le gore go bophelo ka molapeng ne tshwantse be ntho engwe le engwe e direga ka thello ka ge go sena o aragelwang ka montle taba ya gore nna ke ba tlogetse ka mo RTP ka boela ko lapeng ngwana wa ke ga ke ritse mmerekwane wa a nthušitseng thuruma e bolelang a kere ke ge ko fepa ngwana wa lekana wa ngwannyano ke mo fepile a mo tlogela a tshepele a kere ndise ke bolele ke mo fepile a mo tlogela a tshepele ke ka mokgoba re nna ke ba tlogetse mara wo o ntheile a re ko lapeng ga ra go leleka a so o mogolo
go ile ge ntse ke le ka fao nna ke bona e sehle ka re do di sepela ga pila ke bona sehle ke bona difahlogo le maabane wo o mpiditse ge ke fihla go go yena ile a riana ka mokgwa a sa ratong go mpona a lebelela go kgakala wo la bolela le nna ke re ba ya mo mothong wa ong go tsholla marapo mme ke ka ge bang khopela gore ke be teng ntse bile ke sepela ka senthulo a ke gate pelo ke ne ke sa nyake koko le a kwagala motswadi ya rena ka tlhompho le boikokobetso kwa bohloko motho wa modimo kwa bohloko ba ntho ko ditaoleng le tlo ya taba tla di tlo tseba wena koko jwele ka motswadi wa bana ba jwele ka motswadi wa ka lapeng o hloka thuso wa mohuta mang ka malalapeng la gago koko ka gore lapa ke la gago dilo ka moka ga tsona di tseba ko wena le dikoloto tše bana ba ba di bolelang tša badimo di tseba ko wena koko o hloka thuso ya mohuta mang ngaka Moremisho tše e leng gore o tla kgona go go thuša ka tsona jwale ka ge o re o te thoša o e thola o apalelwa o tla bona rena o tla dira jwang o hloka thuso wa mohuta mang ka lapeng la gago koko go hloka thuso a ke re ke go hloka kopano ga se bokete felo go go hloka kopano fela alright a ke tsena gannyane se se wa mogare ke gopela go botsiša gore ge taba ye shala e tla fa o lekile ga kae go leka go boledišana le mokgekolo le pallana ke gantši ntate Moremi mo e bileng e fihlile mo e leng gore rena ge re le babedi ka mola ntlong ya re TP re di hwirihwiri re bolela ka bona and then ye a e bolelang a re mo homoletse ke homotse nna ka gore a ka kwata ke homotse ka gore ke bolaiwa ke pelo wa ka nna ile bohloko ene ge ke mmona e ruthugala mafelelo gore ke bona o ka re ganye gore nna ke tsamaye ke kwa ka baka la gore ntho e ntirang gore ke nagane ka mokgong ngwana wa ka o gentse go kwa bona bala ira gore go kwa lena kganteng wa o ka rong kganetsa ka mmago lena ngwana o ile a re mo go nna a re ko morago kwa before ba tlo ilonela kwa Sarudikane ba nako e batisa tšhelete ya mathomo ba fihlile ba khopela bana okay nna ke bonile nyane ka re a ke moditse ka re a ke kwa nna ka mara a go ye bana ba o bona go kwa go bona kwa nna nka se kwa yeo ya go a nthare ke go boditse yona ke a ya mogela ke sa itshwere ka re nka se kwa tšhelete ke nyane ka se o nna ko metseng ya batho ka tšhelete nyane so okay ke ntse bana ba ne ba re ge go kwa bona hlaga mogolong ba tsamaya ba ya kwa like weekend ba mo gopotse ba tsamaya ba ya kwa so wa wistre ngwanaka ke ngonyana o re ile a re a molaela a mmotsa gore mme re sentse re ya go koko a re o itse go kwa lena nako nngwe nka moganetsa ka lena ntho ela e ntse mo baneng gona yaanong ge go kwa bona a boa mo lalapeng a kgopela taba ya lenyalo a ntse mmamo mo ge kolola na tshwere ke stress go fihlelela ya badimo bana ba le e feleletse e le lebadi mo go bona ga pa sa mokwešiša ga pila potsišwa ka e rile ge le lebeletše mama go lena le mmona e le motho wa go ba le pelo e botse na mme o lokile ge le re o lokile why le re o lokile a laganetša le ya bogadi lenyalo why ke re o lokile eng ka re o re godisitse go fitlhelela ka tseno so ntho e mmakatsang gone yaanong o tšhentšhile go tšhentšha mme o jwang gone jwale ntho re nyakang ke gore na mama gone jwale o tšhentšhile a sa ne peluela mama o tšhentšhile o jwang re kgone go tseba re le thuša bankare nakwela ya tsamaya ene le tlo thoma go bolela nakwela e tsamaile re šaletše ke only 27 minutes re tlabe lenane go lefela mme ge ke re o tšhentšhile mme ga tla nna mofatshe le nna a bolela le nna ka bile ngwana gage o ra o mmolediše o tlo o dula le yena jwang kare wena le yena ga le boledišane ene o re ke mengwaga o sa mmolediše bola ka motswadi wa gage a se mengwaga e mentši eo yena e bolelang nna ke thomile go gomola ge ke bona a ganetsa batho ba ka date gore okay nna ke le date e so ge lena le lokile tla yang le tle le feleletse lenyaleng ga ba botse ba bere ko boa o ba mo e sware gona mo koko wa o sa mo fe date ka gore o ka ga go bolediše
o gaka ga mpoledise go name a homolela sa ruri o homola ntse a le ko wa leng teng o homoletse sa ruri o khomotse o le kae wena sese ko ke nnang ko teng ko ga bana ba o khomotse o le bogadi ba gago ke bona o ka re wa nkgatelela ga anya ko bona ke ile ko oro ga rate lapa lela ke no se itse gore ga pila ntho irang gore a se ka fa batho ba le ntho a nnete e bona ba e hlokang ke eng ka gore ge ntse mokgekolola a boa mola ntse a re ga a tlile ko gae ga boa wa mpotsa gore okay kwa ke a hlaga re boletse wa 2 3 mara mmago a ke kgone itse gore o mpotsa ntho ga mphe ntho e nnang kang go utlwa ga botse se 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 tlhokang ke gore mama a fe batho ba le date ya magadi wa itse nna ga pila ke hloka eng sa mathomo ke hloka direction or ke hloka tlhahlo ga pila ya batho ba go tshwana le bolena ba kgonang go bona taba tsa sedimo gore se tsamaya bjang gore se berekisiwa bjang sedimo se se ka le tshwenya ke tlo dula lena fase ka lefata ba sedimo ka ba ka le riela phekolo ya meropa go njwele ke nyaka re bolele tša rena re phelang tša batho ba robetseng re di biele ka thoko tše ke tlo lulukišetša tsone ka gore go njwele ya le tloga mo le ya ka gae ene le dula ka gae ka ga ya go nokwana ene dilo tša badimo batho ba robetseng re ka se di dire lena le sa kwana that's why ke botšiša gore le duma gore ga jwale koko a dire eng gona yaanong mme a nne le rena mofatshe okay re busy re nyakana le ditlamo ne ntse re kana monyakisa a kena fao mo setlamong seo patala 100 rand ka kgwedi okay a kene a dire and then re kgone go fetisa dilo tse ke mo re tletleng re bona gore o re tlamolotse ga etse diaka before ka fetiša dilo tša sedimo gone jwale o metseng ya batho go ka robala re go bolokele kae ko gae ga gona ka mokgomong jwang ka re gone jwale o sepetse o ile kuang kane o ka nyaka go tla ka mogae mola o le stopo santse re lokiše dilo tša ga go sa loka gore mo o dutseng gona le mohlang modimo a go gopotse re go bee gona nto gone jwale ke kwangolola ka yona se ke wa tšhaba koko mmotse koko nna nto ke e bonang mo go gaetšedi o duma gore le mofe date ya magadi go jwalo a lokolle batho ba kgone go fetsa taba tsa bona aga ke e santse mama re mmotse straight re mama ke gopela re lokolle then re kry data magadi nna ke kgone go ya ka kwa semmušo gobane mama ga go wena sa lo mmotsa gore wena a o nyake go ya kwa o iša bana fela o go laetse koko ga a tsamaya ya ko awa ge ke tsamaya ke molaetse ebe bile ra khunama mo lapeng ra phahla ne re hlaga ko gae ko phoko kwa ke ile ko ne ba re hlatla ko teng ko re sa fetsang ga pila re ile kwa ba re botsa gore re phahla re berekile o phahla ke bona dilo di santse di sa loke ge re motseya o rena ra motseya re mo hlehlisa le mo ge re nyaka thušo rena koko go laetse ga ya kwa ya ga lokologe gore re nyake thušo ga ya mo bogadi ba gage ka re sala go fa lentso la gore yena ko ga ya mathomo ga tswa ga mbotsa ke go kwele ola ke bona apere tuku tša badimo mathomo ga tswa ga mbotsa ke go kwele tate moremi ola ke bona apere tuku tša badimo o a tseba mo a thwasang gona a šia bega motho ke kgopela lokisa ntho mme ga re ga ka molaela ge nne re phahla ebile a šia se seng ko morago ke mmotsa ke mare ba laele a sa ba botse gore ke a tsamaya ka bane a ke re ne re khuname mola ene before re khunama mola ke mmotsa ka mare gone yaanong bana ba godile bana ba ka ba godile ke mo morago ke eng ke neng ne ke 2000 mang sese nako o e fetša mo o nagana di 2000 mang nako ya tsamaya no ke a go tlhalwa potšišo e re ke eng se koko a se šileng a kere gore o šile se sengwe morago a kere ke nyako go fihla gona moo okay ke mmotsa gore bana ba ka ba godile ba ntlhoka gona bjanong ke bannyana ene abuta bona ke mošimanyana ne se ba godile o monana le boma 15 17 kwa e be ke mmotsa mare nna gone bjano bana ba le ba godile ke nyako go ya ke ye ko go bona ge šine ba tlisa tšhelete nngwe emapele bana ba gago wena o ile mo go motswadi ya gago wa re ba go ntšheditše tšhelete nnyane ga gone gore o ka ya kwa mara wa romela bana ba gago ko wena o sa nyakeng go ya ko teng o rialo okay ka morago ga moo ka nako ele ge ke bona gore bana ba le ba godile ka mmotsa mare e re ke tsamaye ko bona bana bale and then go ra goreng re tlo tsamaya re ya kwa a nka ra bjang re tsamaile ra ya ko gae ge re boa ko gae re tla go phahla ko go tate
ra bologa ge re fitla ko gae e be re khunama mola re motse gore re fitlhile eng ka motsa mare re sentse re khuname mo o laele wa botse gore ke a tsamaya ke a kwa kgaitsedi ka wa tseba re phoso tsa gago ke eng mo ke kwešiša gore o motho wa mme o e leng gore o nyaka go bona nyetswe a dula bogadi o be o sa swanela go ordera mokgekolo gore a dire eng a se ka dira eng ka taba ya gago ya go ya ko bogadi ge ke go kwa gabotse o motho a nyakang go tepona a le ka bogadi mara koko a ka no be a ne le diphoso tša gage tša gore a delay process ya gago mara go bolela nnete a o ne right ya go ordera mokgekolo gore re a kua ge re boa wa phasa o ba botša gore ke a tsamaya ene wena phoso nngwe ye o e dirileng o ka se re wena o sa ikua gore ba go ntšheditše tšhelete nnyane wa iša bana mafelelong o nyaka go diriša mokgekolo gore bana ba le ba leng kua ba ntlhoka as if bana ba le kua ba ileng gona ba išitše ke mokgekolo bana ba le ba go hloka kana o botša mmago bana ba le kua ba ntlhoka mola wena o boditše mokgekolo gore nka se ikua ka fase ga mabaka a rileng but at the end of the day o rometše bana kua wena o sa nyakeng go ya gona ka tšhelete nnyane mafelelong o nyaka go ordera mokgekolo gore a botše badimo gore wena o nyaka go tsamaya wa nkwešiša gape wa bona mokgekoloki o godile ne mokgekoloki ke mmago lena a ka no bane le diphoso tša gage mara lena ga le ne right ya gore le nyakeng gore mokgekolo a pheleng ka mokgwa lena le nyakang okay a kere ka nako ela ge ke mo laelela ke mo re gona yaanong ke nagana gore ke kwa bana ba le ba godile a kere nke beile mpotsa re ema pele re tsamaise selo ka mokgwa e tshwanetseng ka teng re tle re go tseye le batho ba bagolo ba go ise ba go felegetse ke nke beng a ntheile ntse ke tlo nonna okay wa tsa gaetsedi ke tlo go botsa ntongwe one a kere tšhelete magadi ke ya koko wa tseba ke kwa le botsiša le re wa ya ijile nke ba ye go reka ding ka yona wa ile mosola gore wa ya jile tšhelete magadi ya ngwana gage wa itse ke sola gore a kere goba koko ka sega ga bolena tšhelete magadi a se ya gago nna ke itse kgomotsa ka gore mme le tate ba di isitse ka bila a ke itse gore tšhelete nne le bokae go kgomo a re tleng ditharollo mmagagešo gore go tloga moo se se o nyaka go ya bogadi se se o nyaka go hlabišwa taba ya se malome ka kapa e bonolo koko nna ge ke le yena nka lokolola pelo ka fao sesi date ka botša ba le ba bogadi ba sesi gore ba tle ke ba fe date gobane sesi se tša spetša ke šitše bogadi then sesi ba tle ba monyala fetše potšišo shi ola o apere ditukurutši ka gae why o apere ditukurutši ka gae gaetše diaka o a thwasa mo fe microphone awa o mmoditše koko go o apara dituku tše o dula ka gae di rekile ke ena koko ngwana šo o apere dituku o dutše ka gae go riagalang ka ena o nthaile a re ba re ke apare biana ka mona tšhelete kuku ge ke motheditše o ka re a se motho wa go ema a ya go hlola gore taba tša lapa la gage di eme jwang ke tla ema ka ya ke re gona bjaneng ditaola ke tšhelete ditaola fela bjanong ga re tuku e e nyakegang ke 100 rand ke a motsaya ke monene kgaetšedek a ke ngaka mara ke kgopela go botša ka dituku tšeo di apereng o di ntšheditše ke mang o le kae tuku tse ke di apereng ngwana ke ga ana ke na le ngwana o ira 2 years ga ana le 3 months nna ntse fele ba mpotsa ke sepela ba ntharo wena o na le badimo nna ke sa etse le tlhogong gore ke bile ke sena taba le batho ba o ka re ba nkga fela ge ngwana o la a na le 3 months ka lwala thata bosigo gomme bile ke sa botse motho ke bona o ka re ke tlo ba tshwenye
ka 5 ya matsha ke re ke thomo bona e tlisitse ke ngwanye e apere ka uso mo bona kwa wa talentswe la nthare go ka apara tukwe o tlo fola ka re batho ba robetse wena o eme ka maoto ka khotsa be ka go tsela e ke khotsa ke la tauso la ka rena na ntsa thaswa ka malata ke mara gape nna ke bone ntwe biana le biana no tlile go gae wena anthare dilo tsa mohuto go nya go re tere go ambotsa ka tato wa mothusha anthare go na le chelete o e reke ntwe ndene we tse we phahla we apara o tla no bona o ya apara ka nna ke a re go e bone bosigo mohlomong o robetse o ya apara gona ka mokgo mara go e bone motshegare o ya apara gona motshegare ka mokgo ndene ka e reka ka ya apara ka tsamaya le mmera kwa ra iphahla ka ya apara ndene a se wa seresele le phahlile kae le phahletse kae ba ntheile ba re ke go sekgweng o phatletse sekgweng le na le legae le na le legage no mogolo le ga bo papago nna ke ka mokgwantheile nga re ke go sekgweng a ke re na ke itse sele motho a go thušeng gore mme motho ke ileng gešine ke bona dilo tse ke boditse auso mo mpele wa thasitsweng a nkisa ko go motho wa thušana le yena and then ke ena go boditse gore o ye sekgweng a mpotsa nthare o reke ntho eso go mo ye go sekgweng go mme o ire so alright jwale ga etse o tlo di apara go fihlaneng dilo tse o dutse ka gae go na le mme o ileng a mpotsa nthare o tla nthuša tlhatlho yena a kena na ebile a kenya ko yaka le nna ke ntho o ne nako e kae o apere dituku tse sure ke lebakana e ka ba mengwaga 2 years o apere so le ka gae ke bošaedi bo bogolo tuku motho e apara ga le thwasong a e apara fetša badimo ba kgotsofala a motho a boela apara ka mogwanya kang o gopole gore ga o phele bophelo ba ro phelela badimo o phelela wena se badimo ba senyaka mo go wena o ba riela sona o ne bophelo ba gago ntle le taba ya badimo and then biano go mme ke lwala ke bereka bia ge o lwala wa alafiwa a ke re bolwetse bo bole bo mo mmeleng wa gago e ka sebe badimo e re go le moshentongwe ka badimo ge re bolela ka badimo re bolela ka botate mogolo re bolela ka bokoko wa rena batho ba le ba ka se re lakaletse bobe batho ba le ba ka se no berekela go no re ba juisha badimo ba tla go wena ba go botsa re gopela sa gore solanka o sa ethwasong o tlo fola jwa ka gore o thwasa o le ka mo o dutse ka mo gae wa apere dituku a o thwase and then o nyaka go fola o tlo fodisha keng ka gore o tipiletša baloi ba le gole le wena sale o apere dituku tše 2 years ke ka moka ga yona o bona diphapano mo bophelong ba gago like o bona di-changes mo bophelong ba gago mohlomongwe a o sa ba jwa dilo tša gago di sepela ga botse ka masoganeng wa bereka yawa gona gore se a gore selo ko goreng ke ra gona gore a ke sa lwala ka re a sa lwala mmele ko wa gage motho ya wena ga ana mmele a na mmele mara o ke weso a ke re nama ya gago e tshwantse o tlala e boemo e buang teng o re o fodile wena go mmona ko mmona itse go fola ke ra go fola o mo yena ko re ngane ka re ba bana ge mohlomong ge ke khotha ke a khotha so a kere ge ke thome ke re ke a khutsa mo a go sa re ke ina mologe gore ke inamele sa ruro ke nne mo fatshe ge ke thome ke inamologa so go agana ga etse diaka wena o sa bajwa o hloka thuso ba bajwa ka moka batho ba moroka le yena wa bajwa ke re le wena ra lwala ba bajwa batho ba ba sa bajwa koko nna seng ka go thušang ka thuša lapa la gago bana ba gago šiba ba lla ba na le bothata ka tumelelo ya koko ke tla tsena ka lapeng la koko ra mo thuša ka ge le tlile fa koko wa lla gore ga a ne tšhelete ene ge motho a se ne tšhelete ga a nayo ga a tlile mo le lena le bana a gone molato wa gore re le thuše mara badimo ba bolena ba ka se le kwatele gore lena le gana go hlaba kgomo bohlale ba mathomo šibo ge badimo ba nyaka kgomo re ria bjala bo bonnyane ba go phasa badimo ba go kgopela mmereko wa gore re kgone go ba le tšhelete go reka kgomo dilo tša lena di ka sieme tša mebereko tša dilo ka moka because of ba re kgomo
so ke Oh, it's- feleditse ke kgopetse tharollo le tlhahlo le thušo ka yona ntho eo cause nna se ya re tshwenya la tseba gore ke rileng go lena tlogelang gore lena le nyaka go thuša koko mara le nyaka re le bone tšhelete ya koko pele koko tletšang tšhelete ge le itshwere le ye go koko le re koko re kgobokeditše wena o eme jwang ka moo ene ge a swere 50 ranta a tšee 50 ranta a e bee mo godimo ga tšhelete a lena kapa gona ka mo ba reng a e bee ka fase ga tšhelete a lena and then tšhelete ela as long as go ne le letsogo la koko mo go yona then ga gone motho a swanetšeng a tla re a la swanela go thuša mmago lena a la swanela go goga tata go lena ke bana ba bantši kudu ba ba hlabišitšeng bomma go bona bopapa go bona ba tlhokofetse bomma go bona ba sa phela ba sene tšhelete e no ba jalo mama shu emišitše letsogo gomme e nngwe gape sese ba boletse gore le tlo bolela ditaba tše dintšhi mola nako e sepetse ne ke di mo fetisa epe ya ka gore la mafelelo mokgekolo la ga tla go boa ko gae o tlile mo go nna a ba mputsisa re kgante e le gore ga pila wena go o lebeletse ntho e palisa mma gore e fa date ke eng e be nna ke mmotse mara ape mme a go botse ditaba mme o thibeletse ke taba ya kgomo a re bjanong wa ya sampotse ka gore e nke ba boletse le nna ne ke tlilo gapa kgomo e a tsamaya ya kwa ena e replace ka mokgwa e replaceang a e change or ora then a fetisa ntho e hai man matswala gago a ka se goge e ka se kgona You know, gae that's why ne ke nyako go botsisa gona mo No. gore eo na re ya kgoneganang ka gore ka morago ga fao o salaro o bone kgomo ela e poka e ira mehlolo ge ba fetso e gapa ba itlisa ko lapeng se re kgopela re o e sware gona mowe tše dintšhi re tlatle re di bolela ka kua or latlela ra di lokiša go sasage ko tlong tša baroka nako a rena a e sa re dumelela nako a rena e sepetse koko o tlo o lokolola pelo a gage date ya gago ya lenyalo e tlo tswa wa hlaba wa hwetša seo se dumang ka pelo a gago ka moka ga yona sa gore o te pone o dutše ka gare ka bogadingwanešo moroka thobe e ritele nna ke tlo e ritela ka gore malome ka kapa bosesi ba hloka thušo e kgolo ba hloka thušo e kgolo kudu koko bana ba gago ba hloka thušo ke tlo go thušetša bona ntho e swantšeng go riagala ka mo lapeng la gago koko ke e tee ke gore bana ba batle ba go kgopele tshwarelo number 1 ya bobedi ke gore le bana ba ka gae ka ge koko a bolela le fole boledišane taba gore ka gare ga lapa la mokgekolo go tlilo ba group A group B a di tlo kgonagala lapa ke la mokgekolo o sa le gona ke phatlalatsa lelapa lela lankwa ene dintwa tša lena tlogelang go tsentšha mokgekolo o godile o le godišitše lena le bana ba ka gae taba lena ya go lwa dulang fase le epoleleng ge e pala re tlo le thuša lapa ge le se la sethekgwa ntwane a se pleka go bapala e leng gore o ka dula wa sethege lapa la gago ntwane ga se pleka go bapala e leng gore sesi a ka no apara ditukuso la re nna badimo o tla wela ka gare ga kotsi e senkeng a e bona so se ke nyakang go le botša kgaetšedi re tlo go fa date ya lenyalo botša mogala ba gago a tla tišitše ntlo ya koko ge e le gore e hloka go lokišiwa maekarabelo mokgonyana a go pale gore a tla pente ka lapeng la gabo ngwetši a ke re monyanya kwa gage malome ka kapa lenyalo ke la gage dilo tše di santseng di tle di kgatliša ke re ke tša gage so mokgonyana ke banna ba bantšhi ba nyetšeng ba thomileng ka go thuša metse ya gabo basadi ba gabo bona ka ge ga gabo bona go šetše go lokile so tše dingwe le seke la di fa mokgekolo o godile o di godišitše lena le santse le bule mebereko mahlatse ya lena le tšwele pele ke nako nkebe le support-a mokgekolo tlogelang tšhelete mokgekolo gore o riang ka yona mo tlogeleng lena le bana ba motho le santse le kwane lene matsogo bagešo ba bangwe a ba nao matsogo ba belegi ba senao ke re yang mebereko tlošang dithokolosi diphoofolo tše di le phikileng di le eteletšeng pele le berekeng badimo ge ba nyaka kgomo ria jwala re ya go bolela le bona re ka se kgone le riela kgomo mabaka a rena kore a re ne tšhelete
ntane badimo ba go ria polane ya gore lena ba lefe mmereko tane se le senyakang le sekry nna ye ke yang go lefa ona shi lapa le labo lena le ne bothata le a la begega le sa nyaka go lokisiwa kudu tabeng ya sedimo wena santse o gopele badimo gore wa go thosa kae wena santse o gopele badimo direction ya gore wa go thosa kae se ka no tswa ka gae wa ba re wa thosa mara no o tso wa para diroko ka gore go le ka mogho o tla ba badimo ka gore wa pere skete se se khubiru sera gore motho tshitsa thomile go ba ka ra thwaso yana ka rekisa diapara ke a lwala ke a hlaka o tlo lwala jalo go thushang go diapara o le ka gae ka re lo tso santse o diapara ke uniform ya mathosane so o ka apara uniform ya mathosane o le ka gae o tlo a logane ka gore nto go e thoma santse o thome ka tuku e reti segalo o tlo apara skete se sentse segalo wa goro so wena ye o e aparang o le ka gae o fetša ka go riang ka yona so wena bolwetse ba gago wa botse ba ke badimo go pela tsela gore o ye go pheta kae badimo ba go bontšheng a ke mo santseng o ye go pheta gona koko batho ba ke bana ba rietse diphoso ke kgopela o ba lebalele ke kgopela o ba lebalele pelo ya gago ye fase se re swanetseng go se ria koko ko go thuša lapa la gago a se thato ya gago ya gore o se ka nyaka go ba thuša o motho o mogolo o ne ditlamo kua o ne di-society kua go ntse le nka ba botsiša o ne society sa gago o mo coverile mogekolo o ra sa nsa lehu ee ao se na le ke se na le mme o ne society mama go sa mme wa tseba re society ge motho a šitše a le bogadi a se mo cover o santse o be le society le mogala ba gago ka ko bogadi kwa se teng ba go coverile ka mo o sa coverile ke sa koko alright koko a ke re o patala society ba tseba re tšhelete ga go ya ka ya ke re o reka saka la bopi a ke re o ne ditlamo tša bagekolo tšhelete mogekolo le ya tseba gore ya kae gapila mo bopeng mo a tloge ke gore a ke re nna mo kgweding ye ntoo ke ja 80 ya di-100 80 ya di-100 800 o reka 50 gabe 50 ke ria 50 o reka ga empheletse kgwedi why le ba ba kae ka gae 4 ba iterebile ka re o tswile le ba ba kae koko ka gae ka gae le nna le ba ba kae ke na le digotlane okay le ba ba kae sese nna re ke boka 9 e banna mogekolo wa supporta 50 tše pedi ka kgwedi re sa nyako tseba re tšhelete ga ge ya kae ba fe di-phone number moroka difounu tša ga moremi ke 079 nyakile o ba fatšela jaaka khonemo 079 170 9862 079 170 9862 ke tshwenya ko gore ge ke ba file difounu tšela jaaka nambile founu ga e sa khutša le ge ke re ke a robala ka kua gae go ba boima and then e no lla e lile so ke fa ola le ola difounu jaaka tše e leng gore ge ba nnyaka ba nkry-a gona mara go founu tša 079 170 9862 go thoma ka 8 ya forogo go fihla ka 10 le ankry-a le tlo ba le nkry-a late go thoma ka 7 go fihla ka 9 go 060 959 0303 le ka e founela nako nngwe le nngwe ke founu e le buka mo go yona mara maele ya ka šia ge o nyaka go tla ga moremi tsogela forogo make sure 5 o'clock ya forogo šetšo le ga moremi go ba ka 6 and then o tlo kgona go thušega ke ne problem ya gore malome ka kapa go a tlala ene batho ba khathwa ene batho ba kwa bohloko problem ke gore ba bona re go ntšwa le ke nako mang ke 12 ke a tšhaiša ge o ya go fihla kua ga e forogo o kry-a line ga go ene le 78 ya batho o kry-a ile gore mmereko le ba boima so ge mmereko le boima ko share le ba bang ra bona re bereka jwang ke lebogile kudu ka ntwane ke tlo fihla ke tlo le berekela ke tlo le thuša koko segolo ke ge le dumela malome ka kapa ga ke go leboge mmogo le batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ke kolo mong a šitša re ba le bo moroka ba edimola molapo o iphile maga re a leboga batheeletši ba motse community radio nna ke nna morwa motšha maubane dinomoro tša pitšeng tša kgolo ke 066 0703 066 0703 go ba le ka tsena letsakaleng la morwa motšhaka kapa maubane lang inbox a fawe kapa le ka romela di-voice note